Na tukiangalia kwa ubali, hata kama tunasema ya kwamba shida imetokea kwa baa, kuna uwezekano tuwe na shughuli ama maneno kidogo kidogo ilikuwa inaendelea hapo awali, na mwishowe wakati shida imetokea hapo kwa kinywaji, watu wamechukua msimamo tofauti tofauti kutoka sehemu zote mbili. Na juzi tulisema hapa kwa mkutano ya kwamba serikali iko na vifaa ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba imeweka amani eneo hili, na tukaambia vijana, nyinyi vijana, ya kwamba mkuki, silaha na mishale haiwezi simamia nchi hii. Huwezi kaa kila siku ukisema ya kwamba unajilinda na mshale, na tukakubaliana ya kwamba mishale hatutaki kuona, na tukahakikishia nyinyi ya kwamba tutakuwa na usalama wa kutosha. Na kutoka siku hiyo mumeona ya kwamba tumeongeza askari. Askari wetu wanazunguka eneo sehemu zote ambazo tuko na shida, na tumesema ya kwamba na tumehimiza hiyo kazi itaendelea.